le tuna hian molecules kan zir dona class 9 science subject a chapter 8 ania hun masalama khan atom chungchang kan soi to atom le molecules te kha building blocks an di kan tia ta chuan molecules big kha tun tu ma he kan soi dona molecule kan ti chuan smallest particle of a substance of independent existence tinia particles jinga a size te theyang ber ate ber a sangom thei khatiang chi ho kha molecules an nia element atom kha ain cho polin atom dang ne na in cho polin anum tlang puya amar cho element jinga chuan noble element kan ti ho neon argon krypton xenon radon kan ti ho kha amalin asangyanom thina khatiang ni lem lo atoms dang zong kha chu atom pakhat chaw ni lovin pahni emo atom mo in cho polin khatiang khan anom thina ni ti chuan khatianga in cho pol dana kha chemically bonded antia chemically bonded omje chu antina chemically bonded an soifi don taila hi hele kapu hi paper sang chil khomania a chil khomna ta chuan la te ten thil ban te an mangta ten tu thleng te dokan te an siam don chuan thing phel an manga thing zai an manga chu perekin an kil khom ta a kil khom tu a phuar khom tu berkha perek ani amar chu chemical bonding chemically bonded ti omje chuan antinan chi common salt in siam da tang hen loel taila sodium sodium le chlorine hi element sang atom sang ve ania khami te in chopol khan sodium chloride an siam ani chu sodium chu symbol kha Na ania chlorine chu Cl ani chumina siam chu NaCl NaCl ron chudan tak kha chemically in ain bond ani omi chu atomic number of sodium hi 11 ania chlorine hi 17 ani chuan an electronic configuration electron arrangement and distribution kha alota lang le taila hi atomic number 11 ani chuan 281 aloni omje chu nucleus a hian atomic number 11 omje chu nucleus a hian proton positive charge kha som pakhatan omani pathum pali panga paru pasari pariat pakwa som pakhat positive charge som pakhatanom chuan negative charge pokha som pakhat anomani chuan energy cell masabera electron pahni anoma second energy cell a electron pariat anom lea pakhat pahni pathum pali panga paruk pasari pariat chuan ta hian som pakhat ni chuan negative poi som pakhat turania tu hezun som chi kan lania chuan ta hian alen tolo wangi energy cell dang kan siam beleta ta hian hemi tluk turazat kha pakhat kan mo kha kan da tari chuan masabera energy cell masabera 2 oma 2 anexa pariat oma pariat atobera pakhat hi electronic configuration chulun tani ta chutiang chi chuan chlorine po hi configuration kha 287 ani tani sodium hi chu metal ania metal ho ran chuan chemical reaction line outermost cell electron an nei kha an paya amar chu nan metal ve thung kha chuan in 8 link turin an mamozat kha metal in an pai kha an lo la lut ve thu ani omje chu sodium le chlorine reaction a chuan sodium outermost cell hetilaya uana hi
apai chuak anga apai chuak ka chlorine outermost cell alo lu chiang ti chuan hei hi 2 8 alo ni tonga hei vetung hi 2 8 8 alo ni dong ta ni katinga lo ni ta ka khan proton le electron in zat talowa proton zat chu som pakhat ani adang lam theilowa amar chu electron kha som pakhat zinga pakhat kha apai chu ta ka vain lo tlem ta chuan negative charge electron som proton som pakhat chuan chuan sodium hi ion an lo chang ta ni chuan ion a chuan charge in zat talowa positive charge atam zo ka wangin sodium positive charge kan zia khangai ta ni sodium buk chuan chlorine po kha negative charge pakhat ani delta ka wangin Cl positive charge kha or negative charge kha positive charge in antam ta zo ka som pariat lai ni chuan positive ion negative atam na hi pakhat ani chuan chlorine negative charge kan zia le ngai ta ni tianga ion an chan ve ve ta no khan negative le positive chu an lo in hip ta thir hip thaya po north pole le south pole north le south ain hipa north le north ani chuan in paya south le south point paya a charge inang lote pole sin lote hip ang khan helai charge inang lote hi ain hip ton ta khamin hip ton na wang khan NaCl hi alo chuak ta ni sodium chloride chuan ions te in hip ton na wanga loin bel bomaka chemically bonded chuan ta ni chuan molecules kha a formula in zia thinania a formula kan ti khan formula chuan an mania atom umza khatarlan ani thinani entinan hydrogen chu symbol chu hydrogen symbol chu H ania amaro chu a formula chuan H2 tini asan chu hydrogen molecule pakhat siam tur chuan hydrogen atom pani in belbom angaya kha hydrogen atom pani in belbom kha itarlan ngai ni formula chuan hydrogen pani in belbom ani wangin a formula chuan H2 akhazi ngai ta ni chutiam bok chuan oxygen apon ni tho O2 ngatinge O2 ni kati chuan oxygen molecule pakhata hian atom oxygen atom pani nom ani chuan O2 iti ngai ni ti chuan molecule sa hi chihni in an then le ta molecules chihni an then chu ha classification ka lo soi tai la classification of molecules chuan pakhat na chuan molecules of element molecules of elements ani amje zunga tinge classify kher an than kher molecules ti khan huam vek mai om kan ti mai theya maro chu molecule cm2 kha atom thu mun ina cm te ania ten molecules sen khat kha atom ti sang inang lo in belbom te na cm ani wangin molecules kha chini molecules of elements ti le molecules of compound molecules of elements le molecules of compounds ti mang khan an classify ani ama sain molecules of element hi lo sai tai la molecules of elements to element molecule atom chikha chawina siamang chika atom thumun chawina siamaka entinan atom pakhat chaw aniemo kha atom vek khami ang chia pani emo ai tawimeno sai siamaka molecules of elements tini china tala tong khan hydrogen chu a formula chu H2 ani omji chu hydrogen hi
hydrogen molecule si hydrogen atom pani in a siamani helai kara minus sign ang ta kan si bonding chin chiana chemically bonding chin chiana ani then oxygen apo O2 ania oxygen atom pani in belbomina a siamani wangin oxygen molecule su O2 tina jeni no so asang veve hydrogen su hydrogen molecule su hydrogen atom in siama oxygen molecule po oxygen atom in siama atom sang nilovin atom thumun in belbomina siama kha molecules of elements tiani ti chuan hemi chungchang a tho hian atomicity a local taila atomicity chu enge ni ta atomicity omje chu molecules atom omzat soina mai ni molecules atom omzat hydrogen formula khan lozir le taila hydrogen formula chu H2 nia ta hian 2 kan sia chuan hemi 2 hi atom omzat soina ni chuan atomicity of hydrogen ni chuan 2 atomicity of hydrogen chu 2 ani then oxygen apo O2 ania atomicity of oxygen chu 2 ani heta of atom ani zat soina kha atomicity chu ani pechunen kha atomicity base khan molecules of elements kha tisang sangin an chen le ta pakhatna chuan monoatomic molecules mono ti chu pakhat ti na nia omje chu monoatomic molecules of element okay chuan mono means one mono ti chu pakhat ti na ni monoatomic molecules of elements ti ni chuan kha molecule CM2 khan atom chikhat chau ina siam ang chikha monoatomic molecules of elements tenni tena panhina chuan diatomic molecules of elements dia ni chuan true tina ani vetu di chu true diatomic ani chuan atom pani in belbomina molecules siam katiang ho kha anli jina sita khan hydrogen te oxygen te adang le chuan chlorine te a formula is here and point H2 O2 Cl2 tizi thin ani katian chi kha diatomic molecules anni tena pathumna chuan triatomic molecules of elements ni vetunga tri ni chuan pathum tina tri chu pathum 3 tina ni omje chu atom inang thiau pathum in belbomina siam molecules ang chika triatomic molecules of elements ani so 29 ozone anti city hi ozone po hi a formula chu O3 ania omje chu oxygen atom pathum in belbomina siamani so ban chuan ozone hi triatomic molecules ani chuan kan suita khan atom pakhatina siamte pahnia siamte pathumina siamte kan zira tura chuan atom palimo a atom mo in belbomina siam ho kha ania chung atom pali chin chunglam pangjong inang thiau si in belbomina molecules siam kha polyatomic tian ni polyatomic molecules of elements chu atom inang si palimo atom mo kami in chopolina molecules siam kha ania
ta chuan entinan phosphorus te po phosphorus chu a formula chu P4 ani omje chu phosphorus molecules pakhat siap tur chuan phosphorus atom pali ain belbom ani chuan sulfur ve thung te hi sulfur hi formula je chuan S8 ani omje chu sulfur atom pariat in chopol khan sulfur molecules pakhat a siam ani ten boron te po B12 enia boron po B12 boron atom som pahni in zoom khom in belbom khan boron molecules pakhat a siam ani katian chi kha polyatomic molecules of elements tian ni ti chuan molecules elements te kha in hlom khomin lian puin ai siam thina khatianga molecules tam tak in hlom khom khatian chi kha giant molecules of elements tian ni chu ho chu antina nei sodium te aluminium te iron te copper te anni atom thu mun hriau si tam tak in belbom tian chi kha anni le tu ra chuan molecules of compound lo sei ve thung te la molecules of compound molecules of compounds chuan compound chu atom pahni emo atom emo atom in anglo in belbom bituk oma in belbom ina siam kha molecules anni antinan water formula chu H2O ania water formula chu H2O ania an thave kanga omje chu hydrogen atom pahni le oxygen atom pakhat in belbom hian water molecules pakhat asiamani tahan engmain zero chuan one angani one molecules of water ani chumi CM2 chu hydrogen atom pahni le oxygen atom pakhat ani chu H2O1 H2O ani ta ni ta hian o hi du za di bel theilowa i du za ron bel ta la hydrogen ne yang za thi ron bel ta la water suak mi lowa H2O2 ni de yang hydrogen peroxide ron suak dei don ni chuma chon bituk om zelin in chopol ani wangin molecules te NCM dana khan compound kha an sang de lek ani chuan water a po kha hel wang la H2O ania water formula tang po khan water a chuan atom engzat nge isu thei ni atom zat chu hydrogen pahni oxygen pakhat 2 plus 1 chu 3 chuan atomicity of water chu 3 ani ten example dang le ya sulfuric acid lo mangta la H2SO4 H2SO4 a chuan hydrogen pahni sulfur pakhat oxygen pali isona vai no belkom ta la pali panga paru pasari atom zong za chu pasari ani chuan sulfuric acid a atomicity chu 7 ani chuan number of atom zong khan lo en le taila atom ching za nge hydrogen le oxygen ani diatomic molecules katianga molecules CM2 akhan atom chisang pahni ni chuan katianga diatomic molecules antia tin sulfuric acid vethuga chuan atom chisang chu hydrogen sulfur oxygen chithum in chopol ani vethung ani hang chu triatomic ani vethung ani tiang khan an ming pek dana po kha atom an nei za te ten eng atom tenge ni atom chi eng za ngen ti velte katiang tang khan ming san kha an nei vele ta ni entinan hydrogen chloride te po hydrogen chloride hi HCl ani ta HCl ki chuan H le Cl ani
atom chihni ani chuan atom chihni ani wangin HCl hi diatomic ania chuan atomicity chu nge niang hydrogen pakhat chlorine pakhat 1 plus 1 chu 2 atomicity chu 2 ani chuan carbon dioxide lo le ta la CO2 wa CO2 wa atomic za nge carbon in pakhat oxygen pani pakhat le pani bel chu pathum ani chuan tri atomic ani le a oh sorry atom chi sang pani ani wang nei po hi diatomic thonia mar chu atomicity chu atom pathum om wangin atomicity chu 3 ani then phek za som sari parukna local to taila ta khanin ions chungchang ani ve thunga ions and their types ions kan ti chuan charged chemical particles soinani inchina kan soi lang deu zo to sodium chloride common salt in siamna khan atom kha ion aron changin kha ion charge in lautika in heap khom ta khami heap khoma sodium chloride lo in siam ta lo in belbom ta na kha lo in belbom tir tu kha chemically bonding kan ti to kha ichuan ions chu nge ni ions chu chemically charged particle ani sodium chloride apu khan lo soi le ta la Na sodium Na atomic number chu 11 electron distribution khan 2 to 1 kan tia he sodium hian chemical reaction line energy cell pon bera uan nei hi appai ani metal ho reng chuan outermost cell electron nei hi chemical reaction an pai zel ani chuan hi lo pai ta ang sela enge ni ta ang le 2 8 so alo om don ta ni atomic number hi 11 ani chuan electron omza thi 11 ve thau turani atoma chuan atoma reng chuan positive zat hian negative zat hi atuk ai tluk turani ai tluk lo chuan atom an nilova ion an ni to ta ni tapo hian sodium hian chemical reaction a outermost cell mi electron pakhat hi apaya wangin 281 ni chin kha 28 an lo ni ta so tiang ani ta ka chuan positive charge hi som pakhat ania negative charge chu pakhatan paitak nuwa chuan som chu lo ta ni ti chuan positive le negative hi ain zat tak lo wangin atom an ni to lova ion an ni ta ni chuan chuan sodium atom ti to lovin sodium ion ti angai ta electron apai chuatak nuwa chuan electron khalo claim ta positive charge proton zat ki chu 11 alangai renga negative hi alo claim ta som pakhat ni chin kha som chu lo ni ta chuwan chuan sodium ion hi positive charge tam jok ta ka wangin sodium positive ion alo ni ta ni chu tiang tho chuan chlorine a po khan ni thawa chlorine Cl atomic number chu 17 ania atomic number khan chin khan sui de uzu to atomic number chu nucleus chunga proton positive charge omzat ani chuan positive charge za chi khan negative charge khan nucleus pon an oma tiang hian anin rema 287 first energy cell nucleus nei ber tu energy cell electron pani second cell pariat third cell pasari chuan hi chlorine hi non metal ani ve thunga non metal chuan chemical reaction a metal nena chemical reaction om khan metal ina apai chu electron kha an lo la lut ve ta thin ani ta chuan outermost cell 7 hi 8 link tur chuan pakhata momoa
chuan mun dang atangin ron la lut tang sira negative kha negative kha ron lut tang se chuan electronic configuration chu 288 alo ni ta ni khatinga 288 ani tak nuwa chuan chlorine po hi proton positive charge le electron negative charge kha ain zat talowa positive charge hi som pasari la nirenga adang lam theilo ani negative charge ve thunga ro hi chu negative pakhat ani belta ka wangin 287 ni thin kha 288 alo ni ta I belkhom chuan som pariat ani le ti hian positive ion negative alo tam ve thung ta ni positive ion negative alo tam chuan atom ani to lowa ion ani to ni charge in zat lo charge an nei in zat lo kha atom ni lovin ion ani ve thunga ta chuan chlorine chu Cl itianga symbol chu lamanga amar chu a charge khai zi angai ta ni ion a chuan enge charge chu khunga tamjok negative tamjok ka atamjok na zat kha pakhatani ti chuan electron kha don belta ka wangin 287 ni thin kha 288 alo nia chuan negative chu lo tamta negative chamna zat kha pakhatania Cl minus iti kha angai ta ni chuan chuan chlorine ion chu charge nei ni wangin a charge negative charge kha izialan angai ta ni ti chuan ion a khan chihni om ta ni tuna kan soita ka tang khan ion sa chihni oma positively charged ion an oma negatively charged ion an bokani kha ming sang an peya positively charged so kha cation antia negatively charged ion ho kha anion anni ve thungani cation le anion anni tichunin khami positive le negative fan nei dana kha in le kabu phek za som sari parukna khan table 1 valency table for some cations ti te valency table for some anions ti te an oma ta khanin a valency ti kharon soya valency kharon soi chiang siro valency ji chu combining capacity ti nani metal le non metal valency sanga metal a chuan outermost cell atom outermost cell electron an nei ang kha an valency ning hala non metal a ve thung chuan outermost cell electron an nei atanga 8 ling turangai za da kha an valency ani ve thung ani tichunin table 1 mi khalo soi taila sodium buk khalo en le taila sodium Na atomic number kha 11 antia chuan Na kha plus ti na ron zi kani inga tinge plus ti ron zia configuration ka 281 atangin 1 kha pai bauta ka wangin 28 alo ni ta proton positive charge ka negative charge in atom zok chuwan chuan Na plus atom zok na zat charge kha pakhat ani chuwan chuan a charge kha pakhat zia turani pakhat ai tam chuan khami charge kha plus emo plus emo 2 plus emo 3 plus emo tiang khan zi me thin turani khatianga pakhata tam positive charge pakhata tam ho kha monovalent cations ti ania ten sodium data potassium kha ron lang leya potassium k kha plus ti na da ngatinge plus ti ada potassium chu atomic number 9 ania configuration a chuan 2881 ani hei po hian outermost cell mi hi pai chemical reaction a hi pai ani chuwa chuan a pai nuwa chuan 288 aloni ta chuan positive charge hi negative ion pakhatin lo tam ta hian som pariat ania ta chuan som pakua chuwa chuan atom na zat kha pakhatania positive charge kha pakhat izi angai tani k plus ti lo ni tani
chuan a dot le chi mi divalent cations ti khan en le ta ula enge in mu le magnesium kha loen taila magnesium symbol chu Mg ania magnesium atomic number chu 12 ani 12 ani chuan electronic configuration kha electron distribution kha logic taila 282 ani chuan hei po hian outermost cell ami electron pahnia nei hi a valency ania he a valency hi electron pahnia nei hi a pai don ani metal ho re reng chuan outermost cell electron an nei kha chemical reaction line pai ka ti kha chuwa chuan hemi hi 2 pai nu a chuan electron in iza tu chu 28 charo ni ta ni chuan positive charge som pani ala ni renga danglam velova negative charge zero chu som ani ta ni ta chuan magnesium ions chu Mg positive charge chu pani na tam som ion tilai a hian ta hian pani na tam chuwa chuan Mg plus ani lo point Mg2 plus tiang khan ji ngai ta ni chu tiang chi chuan calcium po calcium atomic number chu 20 ania configuration zero letera 2882 ni hei po hen outermost cell mi electron pani hi a payanga 288 alo ni ta ni chuan negative ion positive hi pahni na tam chuwa chuan calcium po hi calcium ion symbol chu Ca plus ani lo point Ca2 plus tian zi angai ta ni chuan a kalam to ber kha loen le taila aluminium trivalent cations ho kha trivalent cations ho kha aluminium chung bera kha ron oma aluminium symbol chu Al ania atomic number 13 ani ke chuan electron distribution kha logi le taila first cell electron pani oma second cell pariat oma third cell pathum 283 ani ta ni aluminium ho po hian chemical reaction line outermost cell mi 3 hian paya ni chuan 28 chawlo ni ta a chuan negative ion positive hi pathumi da tam chuwa chuan aluminium ion symbol kha Al3 plus ani lo point Al plus ye khan ziangai ta ni chu tiam bok chuan chromium te bismuth te antimony te po kha ani thawni tunami ho kha cations vek ani positively charged ion vek ani tuna anion loen ve thung taila table 2 a valency table for some anions ti khan pani pathum vel kha soi fi taila kha tang khanin kan man thiam mai o me a kalam masabera khan monovalent anions ti noma monovalent anions ta khan chlorine kharon langma sabera Cl atomic number 17 ania configuration chu 287 ani chlorine ve thung ho hi chu non metal ania non metal ho chuan electron kha chemical reaction line an la lut jok ani so wan chunin 287 a hian ta hian outermost cell 8 link turin pakhat amamua kha pakhat amamo za ta kha hun danga tangin ala lut don ani electron kha chuwa chuan ala lutak nu chuan 288 alo ni ta chuan negative charge chu positive ion pakhatin lo tam positive charge so pasarinia negative charge zero chu som pariat ani chuwa chuan negative charge atam jok to wangin chlorine chu Cl charge nei ion ania Cl minus monovalent anion mono ni chuan pakhat kan ti to kha chuan a kalam panina oxide khaloin taula oxygen chu atomic number hi pariat ania electronic configuration chu
through 6 อันนี้ให้พอเฮียน6พอเฮียน8ทิ้งตัวเรียนอิเล็กตรอนปะนี่อาลาลูทรีนอันนี้จะมาจวนหุ่นดังจังเงินอิเล็กตรอนปะนี่อาลากลูจวนยังไงเราผมต่าง2 6นี่ชินค่ะปารุpasari pariat 2 8 alo ni don ta 2 8 ni ta ka chuan helai ai khan ta hian lo tam negative atam tatlat mai ni e zai nge tam kan ni chuan tan pariat tan som negative kha pani ne tam chuan chuan oxygen kha O 2 minus or O minus minus divalent anions ani then akalam pathumna trivalent anions ti vetum kha len le taila akalam to ber trivalent anions ti ho khalen le taila achung bera ka nitrite nitrogen atomic number to 7 ania configuration is h1 7 h1 2 5 ani hemizati tahian om turani 2 5 5 atang hian 8 ling tur chuan electron pathum amamo bela kha electron pathum amamo bela ka mundang atangin alalu thirani ye chuan alang lu tak nu chuan 2 5 ni thir kha 2 8 alo ni don ta ye chuan 2 8 ni ta ka chuan engen an lo na le positive charge pasari ania negative charge ro chu som lai ni to atam zo na zat chu pathum chu wan churin nitrite nitrogen hi n 3 minus or n minus 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 khatianga ion kha kanzia kha angai ta ni ni chuan hemi topic atanga kanzir tur poimo tak mai chu molecules kan ti chuan smallest particles of substance of independent existence tinia molecules chu chinin chenania molecules of elements tile molecules of compound an chena chan chu molecules of elements chu element chi khat chawina siam ania chuan molecules of compound chu element chi sang pahni emo ai tamemo in belbominan siam kha molecules of compound tinia then atomicity ya ve thung khan element na emo molecules po khata atom zong zat bel khom kha atomicity ani atom zong zat soina ani chonen molecules of element kha atomicity zirin chisang palia an chena monoatomic molecules diatomic molecules triatomic molecules le polyatomic molecules in an chen sang le ani tiang khanin khalai te kha apoint poimo lai ania ions ani chuan charge particles atom chemical reaction an nei nuwa electron in transfer emo electrons lag lo emo pai chu emo wanga proton le electron in zat talawakha ain zat ta lo wangin atam zok charge khan lo pai an lo nei ngai ta an lo put ngai ta khatian chi ho kha ion anni wale khati zong kha tur huna an soi te su ani e